Hello ladies and gentlemen, nk'uko bisanzwe n'umuhungu wanyu Mirage kuri Mirage TV show. Mbere na mbere mbanje gushimira abantu bose bakoze subscription, like, share and comment bagakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro nkora bajye abantu ba mbere bo kubibona. Kandi mbashimira comment mumpa, harimo izibazinkomeza ibyo nakosora. Nyine binyereka yuko mpari ku bwanyu kandi namwe mukamahari ku bwanjye muri abagaciro. Bashime mbikuye ku ndiba y'umutima. Nukuri mwumve yuko mbateye icyotezo. Hari n'abandi rero nshaka gutunga agatoki nawe ureba iki kiganiro, uri kure iki kiganiro utarakora subscription, ndakwinginze jya kuri subscribe ukande kukazogera kugira ngo ibiganiro byanjye ujye uba wa mbere mu babireba. Ukore like, share and comment. Twizera ko tuba tubanye neza umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Rero kuri uyu munsi nje kubabwira ku makuru y'icyamamare. Abantu benshi tujya twibaza ngo baje bate, bagiye hehe, byagenze bite, ko turabizi abantu bajya baba star nyuma bakagenda rimwe na rimwe tumenye naho bagiye. Urugero nka Ravindize wakora Rocket Radio, yari umuntu wari ukunzwe na benshi, ariko mu by'ukuri yaragiye, abantu bibaza ibibaye, bibaza uko bigenze naho agiye, birayoberana. Ariko nyine haza abandi bamukorera mu ngata, ibintu bigenda neza. Kuri inshuro sasa nje kubwira ku muhanzi akaba n'icyamamare, amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Andy Kayigi Fred, akaba ari umuntu w'imyaka 23. Akaba azwi nka Andy, umuntu mu gisata cy'ubuhanzi cyangwa cy'imyidagaduro, musician talent. Akaba ari umunyempano rwose mu bijyanye no kuririmba. Ni umuhanzi ukunzwe na benshi ku bw'ijwi rye ryiza, ibihangano byiwe birimo impuguro ndetse birimo n'impanuro. By'umwihariko nyine bakanamukundira uburyo agaragara. Bamwe bavuga ko ari smart guy, gentleman. Nyine physical appearance yiwe ni nziza cyane ku buryo abantu benshi babimukundira, byagera ku ijwi rye rikaba akarusho. Bikaba akarusho. Umuntu ukunda gukurikiranwa, akaba ari umuntu ukunda kwitabwaho n'abatari bakeya, bagakunda impano yiwe, bagakunda uburyo yagiye atera imbere, bagakunda uburyo yagiye ashimisha rubanda rutari rukeya, ndetse akaba yarabaye icyamamare. Akaba afite umuvandimwe wiwe witwa Umutare Gaby, nawe ni umuhanzi, sibye kwenda we muri iyi minsi atakiri guhitinga cyane, ariko bakanyujijeho murabizi, bagiye bamamara, bagiye gukora indirimbo zigiye zitandukanye. Bakwita hit after hit, song after song, bagenda byamamare. Andi umuntu rero mu mwaka 2022 Mata nibwo yatangiye urugendo rwe rw'itangazamakuru, arutangira kuri radio Kiss FM, abakoranaga n'abanyamakuru batandukanye, harimo Sandrine Sheja Butera, hakabamo Rusine. Aho bagiranaga ikiganiro cya mu gitondo cyitwaga Kiss FM Breakfast. Cyabaga ikiganiro kiryoshye, bakaganira ku bitandukanye, ibiganiro mpaka, stories ziri hirya no hino, bakaganira ku bibazo byugarije uru Rwanda, societe nyarwanda, bagatanga ibitekerezo ndetse n'inyunganizi. Nyine ikiganiro cyabo cyabaga ikiganiro kiryoshye, kirimo amajwi meza, ijwi rya Sandrine, muramuzi Sandrine kubona ari umunyamakuru mwiza nawe w'inararibonye. Hakazaho Rusine w'umunyarwenya, nawe muramuzi Ntarungu. Akazana ndi umuntu mu ijwi rye rituje ryiza, rikurura abakobwa batari bakeya, kuko bibiri no mu byo bamukundira. Iki kiganiro cyarakunzwe cyane, bakajya bagikurikirana. Nibwo haje kuboneka inkuru itunguranye cyane mu mwaka 2024 Nzeri, ubwo yashyize hanze ibaruwa isezera ku muryango mugari wa Kiss FM, ashimira abakozi, ashimira abayobozi, avuga yuko asezeye umwuga w'itangazamakuru, agiye kujya mu bindi. Abantu benshi baratangira bati Kiss FM iri gusenyuka, cyangwa mu kimwe impamvu andi umuntu agiye nuko umunyamakuru inshuti yiwe Sandrine Sheja Butera agiye ku muyobozi wungirije muri RBA, wenda akaba abona agiye gusigarana irungu, bikaba bitumye nasezera. Abandi bati nuko wenda bazanye Anita Pendo, bamukuye n'ubundi muri RBA, aho yari umunyamakuru no kuri Magic FM mu radio Rwanda rimwe na rimwe, bamwita umushyushya rugamba Anita Pendo. Bakavuga yuko rero Kiss FM yamuhaye amafaranga menshi y'umurengera kugira ngo aze kuhakora, abandi basanzwe bakagomeja kuri wa mushahara. Bakuma kuri wa mushahara, bikabatera ifitina, bikabatera bamwe kwigumura, abandi bikabatera gusezera,
bavuga bati ni gute umuntu ashoboye kuza agahabwa umushahara w'umurenge twe dusanzwemo ntiduhabwe agaciro. Ariko ibyo byose ni ibihuha bitewe n'uko Andy Bumuntu avuga yuko impamvu yasezeye ari ibintu yatekerejeho neza, areba mu nguni zose z'ubuzima bwe, angle zose, ara muri corner, muri rectangle, triangle, ahantu hose arazenguruka, aravuga ati bw'iminye ya mpande byose mbirangije nkabireba neza nkabona yuko bikwiye ko sezera, reka ngende. Rero uyu munyamakuru yasezeye na 24 nk'uko abasize ibaruwa ye hanze ajya mu bindi. We avuga yuko impamvu yasezeye ari uko arabonye ahatera indi ntambwe, kandi mu by'ukuri intambwe y'iterambere, kubera yuko aho yaragiye gukorera agatubutse nk'uko yabivuga, kuba umugwiza atunga. Abandi bakavuga bati ese agiye ate ko yarakunzwe na benshi, bije bite ubundi, kubera icyo abahanzi baza bagenda XFM iki kitari kugenda neza n'iki kiri gusenyuka. Ariko bigaragara yuko atari radio yasenyutse, ahubwo umuhanzi wese cyangwa umunyamakuru wese cyangwa undi muntu wese mukaza akora ibintu bisanzwe, iyo abonye ahandi hantu hamuha umushahara mwiza aragenda. Niyo mpamvu usanga abakozi bavuye mu kigo kimwe bakajya mu kindi, bikagenda gutyo, ugasanga nyine iterambere ririhuse kandi ribaye iry'agaciro. Niyo mpamvu rero Andy Bumuntu yasezeye rero agiye gukora muri UNICEF, mu muryango ufasha abana, umuryango rwose w'ishami ryita ku bana, aho agiye gukora mu gisata cyo gukora ubuvugizi bw'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, aho agiye kujya arwanya abantu batuma babaho mu bwigunge. Ibintu byo kwita amazina abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe ngo ni abasazi, ngo ni ibimara, ni ibigoryi, ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye, kuko biri muri kimwe mu byaherewe iyi kontra Andy Bumuntu, aho yasinye kontra y'amezi 6 ajya kujya muri icyo gisata cy'ubuvugizi bwo kurwanya abantu bakoresha imvugo zidakwiriye ndetse zicisha bugufi, zandamayininga abana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Akavuga yuko ubuvugizi bwe bagiye kujya gukorera ku mbuga nkoranyambaga, social media ziwe, mu bihangano by'iwe akora, dore ko afite ijwi ryiza kandi akurikiranwa n'abatari bakeya. Kandi abantu benshi bavuga yuko rwose ari akazi yabonye agakwiriye, bitewe n'uko Andy Bumuntu umuntu ngo ukunda abana, uzi gusabana, ndetse aho yagenda agafasha bamwe na bamwe mu buzima butandukanye. Kandi bakumva yuko inama n'ubundi akoresha cyangwa inama akunda kugira abantu ari umuntu usobanutse, ari umuntu w'intiti kandi uzi kwita neza ku kiremwa muntu, nk'uko yise umuntu nyine Andy Bumuntu. Umuntu bwiwe bukomeje kumuhesha ishema kandi bukomeje kumukuza mu buryo bw'imyitwarire, mu buryo bw'akazi, mu buryo bwo gutera imbere. Rero uyu mugabo Andy Bumuntu akaba yasinye kontra y'amezi 6 nk'uko nabivuze muri UNICEF, mu gice cyo gukora ubuvugizi abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, kubarinda kwigunga. Ahubwo yavuze yuko abana bafite ubumuga bwo mu mutwe badakwiye kwitwa abasazi, badakwiye kwitwa ibigoryi, badakwiye kwitwa amazina mabi usanga abantu bita abana bameze batyo, ahubwo aba bakwiye kwitabwaho bakajyanwa ahabugenewe. Niba ari ibigo bitaro bivura indwara zo mu mutwe, abana bakajyanwayo, kandi no muri sosiyete abana bakagira uburyo bakwiye kwitabwaho, bakagira iterambere, kubera yuko burya umwana ni umutware. Ntawe umenya uko bukeye n'uko bwije icyo umuntu azaba cyo. Uyu munsi ushoboye gusanga umwana umwita ikigoryi, ariko yakitabwaho, yahabwa ubuvuzi, yahabwa urukundo, ugasanga wa mwana ahindutse umutware nk'uko yabivuga, ahindutse undi muntu w'igitangaza utakekaga. Rero Andy Bumuntu avuga yuko abantu bakwiye kumushyigikira, avuga yuko abantu bakwiye kumuba hafi, n'ubundi nk'uko bamukundaga mu bihangano byiwe, bakamukunda ari umunyamakuru, bakamukunda mu byo yakoraga byose, bakwiye no kumukunda muri aka kazi gashya atangiye. Bakwiye kumukunda muri aka kazi gashya atangiye, kubera yuko nyine nta bantu nta naho yabasha kugera. Avuga yuko akari akazi yagiye gukora akunze, akaba ari akazi yashyizeho umutima, akaba ari akazi ashyizeho umurava, bitewe n'uko ari ibintu yiyumvamo. Ni ibintu yiyumvamo, ni ibintu akunda abana, akunda kubana n'abana, akunda kubana n'abantu,
akaba avuga yuko aka kazi kiwe cyangwa ubuvugizi bwiwe agiye kujya bukorera kuri social media ziwe, ariko si mu Rwanda gusa, no hanze y'igihugu bigomba kuhagera. Gusabwa ko intambwe nyine imbaraga agiye kuzishyira muri social media ziwe, mu bihangano akora, ndetse no mu buvugizi bugiye butandukanye. Akavuga ko umwana aba akwiye kwitabwaho, dore ko akurikirwa n'abantu basaga 200,000. Andi umuntu kuri Instagram yiwe rwose ari mu bantu bakurikiranwa cyane, aho afite 200,395 gutyo. Urumva ko ari umuntu n'umwefluencer muri make, urumva ko ari umuntu wagira umusada atanga binyuze kuri social media ziwe, binyuze mu bihangano byiwe, binyuze mu guhura n'abantu face to face, mu gukangurira abaturage ndetse na rubanda no hanze y'u Rwanda kwita ku bana. Andi umuntu akabashimira byimazeyo nyine abantu bagenda mwereka urukundo, abantu bamushyigikiye, dore ko hari nk'abantu bajya bamwifuriza congratulations, harimo nka Sandrine Shesha Butera, harimo nka Mutare Gabi nk'umuvandimwe wiwe, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Akavuga ko abashimira abikuye ku mutima, kandi nabo bakaba bamwifuriza gukomera no gukomeza gutera intambwe ya kigabo agana ku ntsinzi. Mukomeze mukurikirane Mirage TV show, agaruka nk'uko bisanzwe nyine nzanye bagize utuntu tugiye dutandukanye, amakuru n'ayandi. Mu by'ukuri muraba agaciro mwebwe munkurikiranye, kandi nanjye mbona no kwifuriza andi umuntu congratulations, akomeza atera imbere, yaguke, kandi urukundo agirira rubanda nyamwinshi nayo ijya bimugirira umumaro. We nubwo avuga yuko icy'ingenzi atari akazi n'amafaranga ahabwa, ahubwo icy'ingenzi ari umumaro agomba kugirira sosiyete nyarwanda. Mwakoze cyane gukurikirana Mirage TV show. Yari Mirage n'ubundi nk'ibisanzwe, duhure mu bindi biganiro. Ciao ciao, ndabakunda cyane.